andeha propose anao za tuto guide ahafahanao magnano trap mélodique à base-na piano, surtout ho antsika zay tegna mbola voanomboka hikitika FL Studio hianatra hicrée instrumental. De aza miala lavitra satria tsy juste hoe tuto vidéo fogna no ameko anareo niany fa mahazo anao niany drum kit gratuit trap misy pakina 808 pakina sample zay ampiasaintsika am'le vidéo akeo. Alohany andehanantsika am'lay vidéo de tiako mampafantatra anareo fa ny vidéontsika dia sponsorisé ny InTouch. Ino moa InTouch? Société izy io mpagnamboatra écran-nao izy koa simba écran na iPhone, Samsung, tout type de téléphone, smartphone, Android, OS, tonga de zareo InTouch satria zareo miara-miasa amin'ny marque internationale mécanico de fitaovagna mécanico no ampiasaindreo rehetra bro rehetra. Bon, alevako amin'ny description ny mombamomba an'zareo, numéro an'zareo de petite parenthèse mbola zareo koa mbola avy tamin'jareo koa nazahoagna an'le iPhone 12 Pro Max anaovagna an'ty contenu tsara be ho an'ny lesson ty. Yeah, et je vous présente mon ami. Mivolagna izy io fa tsy hay fo ino raha volagniny fa za ndraiky mahay azy. De raha koragniny bro, anao mbola tsisy abonne fo. Allez, abonne-toi. Mon ami, abonne-toi. C'est gratuit. Mredi. Who's amazing? Yes, tsy asiagna koragna ela comme j'aime bien le dire. Cette phrase-là, c'est ma préférée. Tsy asiagna koragna ela. Antsika karaha zao zany ho anao zay débutant zany karaha zao mijery an'ty vidéo ty. Antsika io agnatin'ny FL Studio, io le interface nisafidy skin maitsomaitso za de zany mametso anazy. De ny raha andeha ataoko voalohany raha agnatin'ny saignako zany hoe ino le direction tiako hitondrasagna an'le prod. De za efa nipromettre tamin'ny intro hoe atsika hagnano raha à base-na piano. Sakarakory Hendrick. À base-na piano mélodique. Yes, I. What's up, guys? Yeah, ok. Karaha iny tany. De base-ny mélodie-ntsika zany piano de voilà tsy maintsy mitsakaraky an'izay piano zay fa alohany andeha hisafidianantsika hoe ino piano ampiasaigny de misafidy aloha BPM 130 zany aminahy hitako rapide loatra karaha zao le fandehany. Aleo ataontsika 125 akeo le raha de karaha ty. Voilà. De reto am'zay agnatin'ny channel rakoko reto tsy ilaiko aleo sélectionneko. Reto zany fa par défaut anao vao manokatra FL Studio tonga de fa misy kick, clap fa atsika tsy ampiasa reto, atsika ampiasa ny atao hoe drum kit. Drum kit io karazagna ino moa zany? Karazagna sample, échantillon-na batterie efa nienregistreny tamin'ny quelque part tagny tamin'ny studio de le voilà échantillonnage no namboariny de zay magnome drum kit. De izy io ampidirigny tsy tonga de miaraka amin'ny FL Studio avy agny fa ampidirigny mihitsy. Ho anao zay mbola tsy maharaka magnakory mampiditry anazy disponible ny FL Tamol. FL Tamol zany formation complète guide FL Studio ho anao débutant jusqu'amina voilà raha karaha zay. Aleo aoka aloha de bon piano alaka piano tsika alaiko ty plugin ty augmented grand piano agnisan'ny piano tiako be le textureny tsika ibazeny le prod amina ty preset vinyle felt ty de za io misy keyboard amina fa anao ndraiky izy koa tsisy keyboard anao tsy magnino le keyboard aketo aboaka kely io misy keyboard kely voilà. De ny raha ataoko voalohany hitady accord de base tegna hoe raha tsotra hely raha insignifiant fa igny avy eo mitondra an'le accordntsika rehetrarehetra.
Aleontsika nomboka amin'ity A ty. De ho anao zay mbola sahiragna koa hoe ino note safidiako am'le karaha ty Eiffel Tamol e, ho anao zay tsy mahay mitendry, ho anao zay tsy mahay mitendry nefa tia hagnano prody tsara henoina, Eiffel Tamol. Ah, ôka am'zay publicité, ôka, ôka, ôka. Igny ny atao hoe root note na tegna hoe fondamental an'le accord zany de eto am'zay tsika agnisy harmonie anazy. Ya. De igny zao afaka tonga de hoe igny foagna no copie-ntsika fa moi j'aime pas tout ce qui est monotone. Ya, pattern hafa koa tsika zany hoe fomba fizohegna anazy hafa koa fa tsy ty ihany no copie-ntsika mandeha miraiky regny. Ya, de ny anaovantsika anazy mba ho lasa humain kokoa, contrôle A, sélectionnentsika zany izy jiaby satria io zao ny puissance itendrena an'le nôta mitovy
zay le dikan'ny vélocité ty, fa ataontsika tsy mitovy izy a, de contrôle A aloha de alt R, alt R mi-randomiser an'ty vélocité ty, zany hoe lasa aléatoire zany, hitanareo efa kitihiko io a, de arakaraky ny kitihako anazy no mampihetsiketsika le vélocité, ataontsika karakaraha igny izy, alefantsika am'zay. Wow! Vita ny base-ny piano-ntsika, de ataoko atao amin'ny playlist am'zay le pattern tary, izy ty no bataiko ty. De ty ngamba averina antsika 8 mesure, alaiko ty copier contrôle B, ataontsika 8 mesure am'zay tonga de de eto a efa fanahiniko mihitsiny tsy hampianatra zavatra hoe tonga de sarotra be, fa somary challengeeko kely ny niveau anareo a, satria eto zany za efa lavidavitra ny visionko hoe tsy hijanogno amy juste base-ny fogna fa tonga de avoakako zany le process fomba fikréeko anazy, de am'za rehefa mi-créer zavatra mba ahazo variété-na mélodie, de ty afaka manipulentsika ty base nataontsika ty ho lasa inversé, de nanaovako anazy a, sélectionneko aloha izy de contrôle alt C, ataontsika audio zany, ataontsika rendu audio aloha izy ty a, de azo asiana remainder, le remainder io karazany ino moa izy ty, le rambony iny, ataovy cut remainder, de lasa am'zay tsika. De voilà, io zao izy exporté ho audio. Fa misy erreur fatale nataoko teo a, nanokatra projet ty za tsy ni-enregistre, aleo enregistrentsika vetivety contrôle S, ataontsika hoe tuto trap mélo débutant, save, voilà. De ny zavatra ataontsika am'zay a, ty double clic de ataontsika reverse, de tapatapahantsika isaky ny accord am'zay le izy aveo a. Eto zao miova, somary ataoko rapide kely a. Mbola tsy miova koa reto. Zay, de rearrangentsika am'zay iny nitapatapahantsika iny, ho anao zay mbola tsy maharaka de averimbereny matetika le vidéo, averimbereny matetika ahitanao an'le logique-any a, iny technique d'inversion, satria ty mélodie ty aveo ampiasaintsika am'le arrangement aveo, na izy ty niany anie mety tsy hanjary aby fa on sait jamais, karaha igny. Allez, on écoute.
mety tsara mihitsy. De ny anaovantsika ny aza consolidentsika zany hoe atambatra raha anankiray fa tsy le izy tapatapaka be io satria ampijaly antsika hikopie anazy avy eo sélectionner quoi de contrôle alt C de start ny réglage efa points jiaby de voilà. De renomentsika izy hoe ty le Melo reverse. Voilà. De raha ampiarahantsika am'le piano io tsy tokony hisy zavatra nelingela eo zany afantaranao anazy hoe mety le reversing nataonao. Voilà. Ikarakara intro am'zay tsika ny anaovako anazy le piano aloha alefa de am'le deuxième partie le intro ty tonga de efa ataontsika karazany anankiroa ty mélodie navadiky antsika audio le reverse ty de ny anankiray ataoko make unique satria raha tsy ataonao make unique io de raha ohatra manao modification ianao am'ty de modifier koa le anankiray dupliqué fa ataonao make unique izy de misaraka ro. De ny anankiray eto fa ty ampiakariko pitch zany hoe ampiakariko ilay note zany. De eto efa manao début ana mixage hoe ny volume tsy ataoko mitovy be. De iny ny intro antsika zany hoe mandeha aloha ty de asiantsika transition kely zany asiantsika transition kely efa hainy zalamo ty ry pararoa reny mahafantatra hoe zay indray le signe dada kely 2020 FX 2 zay karaha slide hafahafa eo zay le izy de bien saucé anazy matsapé tegna hoe tu vois saison bro asiantsika tag dada kely who's amazing bro who's amazing le izy who's amazing it was amazing le izy so de anao magnontany hoe ino ma dikany raha who's amazing voilà. De ampapimonter tsara le introntsika andeha aka sainte basse za le basse somary basse agressive regny za let's go. Bon angalan'le basse am'zay tsika guys angalan'le basse tsika io matsary misy hoe drum kit de anaovantsika anazy aka pattern vaovao ty anaovantsika anazy de nalaiko le sainte basse teo nasiako réglage kely izy koa tsy arakanao réglage igny guys Eiffel Tower jerevantsika aloha zany ny pitchin'izy ty hoe inona ny pitch so de tsy mahazo anazy on a E2 zany E2 de ataontsika E2 zany le izy ty le ry voilà. De eto am'zay mila fetsifetsy anao jerevanao hoe ino moa le notenao basique reto le napetaka antsika voalohany igny de reto ihany aloha no copieko am'le bassintsika am'zay tsika tsy ela zany mikompôzy anazy voilà io zala de enona kely aloha karakory ambony be le noteny fa ahenantsika ny octave contrôle A de contrôle maintenir contrôle tanana ela de flèche ambany indray mandeha
Mbola tsy ampy antsika zany agressivité zany, flèche ambany le mpandeha de ampitovizantsika ny vélocité. Ampiakaro kely ny volume. Ty indray ampiakariko amboniny ohatran'izao. Ty ataoko ambany ty de copieko kely ato e asiantsika slide kely ato aiza ny F4 ataontsika amy slide kely mba misy variation fa tsy monotone le izy somary ataontsika ambanimbany. Bon, on va écouter un peu karakory ny intro-ntsika, deuxième partie. Petrapetraka ny intro-ntsika, agnano base-ny drums amizay tsika guys. Base-ny drums, yes. Copieko fogna ty aloha, ty piano-ntsika ty de amorogno pattern hafa koa zaho. Pattern 3 ty anaovantsika an'le drums zany. Anaovantsika an'le drums de voilà. Ny anomboako ny drums aloha zany de aka hi-hat amy drum kit-ntsika. Ouais. Ty smoke ty tiako normaliseko kely de ataoko clic droite aloha de fill each two step zany hoe isaky ny two step misy ohatran'izao. Fa eto tonga de lalaoviko kely ny vélocité amizay tsy linéaire be le izy de copieko jusqu'à eo aloha, copieko jusqu'à eo satria anisy filiron-dirony atsika. Alefantsika aloha zany le izy de voilà. Tsy avelantsika ohatran'iny bazika be fa tonga de asiantsika filirony saosiny kely. Ty somary sotomina kely ohatran'izao de sélectionnena CTRL A. Voilà. Fa ty somary ataontsika ambany ny octave. Ohatra hoe eto de ny vélocité lalaovina kely. Copieko ty de copieko ty, copieko ato de karaha zao. Vita ny base-ny hi-hat-ntsika fa angala hi-hat hafa koa tsika guys. Mampatsirotsiro ny nahandro, aiza anao, aiza lery. Super Saiyan ty misy hi-hat tsara. Ty 7 ty ty zany ataontsika mijouer 1/3. Tak, tak,
afaka lalaovinao foana ny vélocité am'zay tena hoe misy tsy zavatra monotone be. De afaka kopiena iny fa somary ovantsika ndray amin'ny fandehanany ndraiky. Voilà, vita koa ny amin'igny a. De magnampy foagna antsika andeha hiaka snare zao za io a, Saturn drum kit. Voilà, aka snare kely a. De somary ataoko ambanimbany ny volume. De ataoko snare simple, tonga de mamaly fotsiny fa tsisy flirony be. De vérifieko aloha ny vélocité koa ato ambany be, vérifieko koa ny panne centré tsara. De iny ihany no copier koa tout au long de la route Lesse Gérard. Yeah, bro. De aka rime kely. Ty soda ty tsara, tsy le soda zava-pisotro fa zava-pitendre. Somary ataontsika mamaly contretemps zany le rime kely. De iny ihany no copientsika ndray a, de lasa. Mba hampa complexe anazy a, afaka kitiantsika ny panne. Ataontsika gauche droite zany ohatra hoe ty ataontsika tsy haiko droite. Droite ty a, de ty gauche. De ato ndray ataontsika hafa. De aka kick am'zay tsika guys, kick. Ty tsara ty. Panne tandremana tsara, tsao le kick ndray no lasa gauche fa ny kick zany a tokony ho ampovoany foana. Pekaro kely ny vélocité. Copier koa fa misy ovako ihany koa am'le fandehanany. Voilà, vita ny base ny drums antsika, ny manaraka mahatrapy ny trapy a de lay basse heavy na 808 de hijery kely am'le pack ny 808 antsika. Alaintsika le 808 ataontsika amin'ny channel am'le drums ihany a.
De misy manipulation tsara atao kely miditra eto am'ty enveloppe ty de hold anao atao farany ambony ny ambiny atao ambany daholo ny ambiny guys. De voilà. Hijery kely antsika hoe inona ny route-note-ntsika satria tsy tadidy le izy AFG de voilà. Hay mijiry manao tuto zao. AFG ny bazintsika tsy magnino ny tafidy tsy ato misy tsy koa mba malaza. Voilà. Reny misy bandy mamangy lakozia ato. De azontsika le 808 il nous reste à faire zany hoe suivre le route-note igny. Tsika zao ty le note de base AFG. De jerevagna. Somary rotentsika any amin'ny C2 le izy satria C5 eto de miatomboka aty amin'ny A2 zany antsika aveo. Ataoko mipekipekaro kely de alefantsika ato am'zay le izy pekarontsika kely fogna ny volume. De ny tips eto tricks kely eto de magnaraka an'le kick. Rehefa midoboka zany le kick de ampagnarahanao koa le basse zany am'zay une fois le kick mandeha de miaraka aminazy koa le basse. Tsy ataontsika linéaire A2 fa somary lalaovintsika hoe asina A3 ndray ato ampodintsika A2 eto. Ka slide ndray ty double clic eto am'le slide. Tsy milay amin'ny sofoka.
Copientsika amy drums ato am'zay le 808 de vita ny base. Regny élément regny efa afaka manipulenao lasa ampatsara an'le arrangement-nao. Ho an'zay tsy magnavaka hoe inona le composition sy arrangement. Le composition zany a, eo anao mamorona an'le mélodie. Mamorona mélodie, mamorona tous les éléments que tu veux. De le arrangement am'zay a, anao mandahandahatra an'iregny élément regny hoe ino alefa amin'ny intro, ino alefa amin'ny premier couplet, ino alefa amin'ny pré-refrain sy ny tariny. Zay le arrangement-nazy misy zavatra arrangena zany quelque part ao. Ao, de eto zany hagnano début-na arrangement kely foagna de avelako am'ty sao lasa lourd loatra le tutontsika, lasa marobe raha miéchappé anao. Ny intro efa milamigny fa le idirany amin'ny premier couplet igny somary asiantsika banga. Asiantsika banga zany karazagna appel kely de asiantsika tricna 808 kely a. Ndraso aloha ty ataontsika split by channel am'zay afaka saratsaragny le izy. Afaka saratsaragny le izy. My G, mbola ao velisany e, mbola ao venareo, ao nareo an. De ny ampatsiron'ny transition-ntsika ty lohan'ny 808 ty a, ty no ataontsika exportation audio vetivety. Am'zay matsiro tsara le transition 808-ntsika de io le ry io. De ty am'zay a ataonao reverse. Double clic de reverse de iny am'zay apetrakanao eto a, fa zoevanao zany ny volume-ny, asianao fade kely a de ça va izy amin'igny. De voilà, copientsika indray mandeha ty a. Copientsika indray mandeha igny a. Fa eto am'zay tsika mampiasa an'ilay mélo anankiray le nataontsika reverse igny, ty izy le deuxième ty. De asiantsika transition kely foagna akato a. De igny am'zay eto zany efa tokony 75% vita le prodinao, fa mbola ho avy ny mixage sy ny tariny. Antsika zao mbola tsy nanao mix fa agnisy pré-mastering kely za ato amin'ny pistana master, juste hoe hitandrinesako anazy hoe mi-sound good ve sa tsy mi-sound good le ry. De alefantsika am'zay manomboka amin'ny voalohany jusqu'am'le vita eo. Je pense que c'est, tsy haiko hoe anareo mahita amin'ny commentaire hoe karakory le izy fa za manokagna aloha igny efa base tokony ahafahanao magnano raha anao izy koa débutant zany hoe efa maro raha azonao aminazy. Bon, eto zany miaraka amin'ny Herta, artiste agnaty lakoronay ato miaraka hagnano écoute miaraka aminah am'le instru de am'farany eo izy magnambara hoe qu'est-ce qu'il en pense quoi. De zay, let's go. Alors, qu'est-ce que t'en penses, mec? Tu voteroe ou tsara fogna fa be real? Rumos man, sério. Rumos. Zay guys, sorato amin'ny commentaire koa karakory narignesanao anazy, ny raha afaka atao amin'ny magnaraka koa, zay raha mampijalijaly anao an-tragno agny sorato amin'ny commentaire ao de voilà, raha misy anaovantsika tuto amin'ny magnaraka koa. Zay le G,
Peace.